enana dwi ba bibiara wutie se wo Canada afi na de ache wo America so asabre so afi na de ache oni nyina fanya morning devotion yen sori awurade ye be pagya awurade nyame ma nyame koa nyame mfra ahia wa ha sabre the Church of Pentecost the last 2 weeks na omo wa ha and then nyame do omo ba ha with different anointing and ye de be pagya nyame onyankopon de da bia oya de foforo oya de abu nipa ni nipa dwen enti ase so emra du si e be sori awurade sabre de du a awurade nsoma obofo sanse empire ye boy no abofo no soma omo emo ba ye adwuma ma yen de du osori ese ye dia yesi anwubi penti abo aserewa oje ne bagra no yi na ni ato nchen oma obunsam tumi no na fe obaje akonya no ti du osori ese ya onu ankasa ne yeden oba na obaje na ade ti sabre ufie ho udamu ho se wotika mu ba bibia wo uni anyina anya akoma baako na yen sori awurade yen pagya no yen nya ne kese yamani din so sanse na chi ene nanim nyame biara ni ho wahene biara ni ho de ne batoto no ho minister biara ni ho de ne batoto no ho da bia meka na meka na no Nebukadnezar aye se obama na ho so omane kotena wuram wan ayin bebraba omko sabra ye batie nyame asem na yahwe bibi wo sori mu diba bibia wo fa wakoma na honhom edi achi fa wakoma eno honhom edi achi yanka bibi wo luka ngoma no eti aye nan eti chemu aye nsia ene enso no Bible say onkokro se Yesu ma na honhom na asade Yesu koi so bonsam nkoso no hwe enti sabre ebia wonam so hwe bi mu amane bi mu oha bi mu obadwe wonti ase ti nyame a me som ni pai ntia me tight me na me siesia solidam me na bi offering bowl edisi solidam me na me kan sori sika me na me dia sori sika koto bank ena hawwe aba me sui so we aba me sui wase na ho mo se Yesu ma osade ne ko desa dire so obonsam nya den enko so no hwe na osohwe ni mu no ye hwa ne ma nsam bia epiepie ho yen kan Luke chapter 4 verse 6 and 7 yanko Luke chapter 4 verse 6 to 7 mami pacho kasa de mami pacho making Luke chapter 4 verse 6 to 7 or say I will give you all this power because of Good News Bible I will give you all this power and all this wealth the devil told him or so bonsam ka chere say mema wo sa tumi ene sa ahodi this an niema wo pay sanse ohun say na Yesu ayemre ekompo din no ekomo nya de pawo it has all been handed over to me wase ya de bibia mame oya dadafo obi dada mentwema no wate and I can give to anyone I choose all this will be yours then if you worship me say se wo sole me a we ani mu nyina ba den e be ye wo dia mame wo dia yen hwe ene ma bi se won ye fa Bible mu de ko honhom a na yasan de abarriti ya brabom pacho so otimase ya brabom ye de aba ya brabom ya hwe ne e koso ya brabom ene hwe gospel singers ene hwe omo bo wiase nyom ma na osika ati ase obonsam se wo sole me a me de we ani mu nyina ba den e be ma wo if you cry no oba gospel no a you were true gospel singers and omo kona eso singers wo show omo true gospel singers no so far omo so far omo bo great dance here be talk eya dance so be pie we ani nyina ya obonsam ya den ni nyuma ne power wase sa wo koto sore me a me di we ani nyina be ma enti sa obonsam wo saade we and the what about our God? So what's sorry about the dinner running from home? You're Mary Magdalene. And now your body did custom. Why? Because of sorry already. And the man sort of forever sorry already. Mabia Prono, Mama Chrissy, and a many about Frema and patience. And Papa Kakabia kind of home. And Papa Bodin. The patron of Akwasi Asante.
Theophilus Kwasi Aje. Theophilus na no Bible mu na na. Okay, good. You're welcome. Thank you. And Jeffrey, the big boss. Yeah. You show chain you cry. Big boss. Nyami shall. Nyami come. And nyami akwa yima wa wie oko. Nyami fa anko. Onu kwa dwuma mra so hwem. Ene amuti so nyami akwa nyami kwa sempa kani Akwasi Asante. Me na be host na ya sorry awurade. Enti ene dey Babi a obi abomodin se obema wunu bi ensaka. Mama Chrissy, yenko. Praise the Lord. Hallelujah. And a parent, so your daughter has phone and coupons to say, what be sa kunya kisi amayen. Amen. And I pay you sorry, a young coupon. Amen. Now, Nima dear Nina, and any who are dear Nina. Oh, yes. And I pay Sabberry May and the other court sorry no. But you have bonny dean Sunaka, so Nukutoni and your yam any DSM. Oh, Nukutoni and no yam any DSM. I am soon now watching a few Busui, one might be beyond kind. That be that. And I pay you say, you yam nay be on my Sabberry May and the Amen. Jesus. Was see one in and I pay for home time, Mechi. Amen. Yes, sorry, sir, bury me. Yes, sorry, sir, bury me. A Christian. Yeah, you was sent a phone woman. Chapter 3, verse 14. 18 and 30, Jemutu 9. Or of what do you all? I can't cry right woman. Osankafo 18 and 30, Jemutu 9. Yeah. I say, I know that everything God does will last forever. Wasa minimum say near Radi Yabiano at Trawakosi Oye. 89, 18 and 30, Jemutu 9. Mika Trin home. Osankafo. Yeah. 18 and 30. 18 years, 3:14. Wasa minim say abia biara Onyankopon ye no. Eno na ebetina ho da. Ori ntumi imfa bi income. Amen. Bible say ade bia ye Nyankopon we ye no. Ade bia Awurade ye ebetina ho da. Obi ntimi mfa bi income. Dabi. Ana obi nso ntimi emfa bi nchim. Dabi. Ye Nyankopon ni hu ye hu. Ne hu ye hu. Na ne hu so ye nwanwa. Amen. Na de bom obi ntimi nye bi income. Dabi. Ana obi nso ntimi emfa bi income. Dabi. Ana pe sa very many e won animi. Ana pe sa very many e ba ba ko. The money didn't come to Nakachen say, or look to an addict or be fabi income. Amen. And will be so empty anything free. Yes. Also, now crown now chair when you now. And a pen sorry, stop very made. Masu can band. Oh, yes, sorry already. Your mouth is so dear. So good on your body. I should want to be a we bless you, we bless you, we bless you, we bless you. Oh yes. Oh yes.
What's
Yes,
So what you know, so share. Oh yes. The person who want to know who Oh yes. David is having class in a rubber, the question answering the Daddy, I am finding me a sinner. What you put on a list, what you put on a last, what you put on a Sirasa. I am a double man. I'm a double man. I'm going to go to Come on.
akwantrafo ana me bedi wa no kan obaya wo kan ya Africa ya badalo yes now before say now you start to worship no and then you won pay na mpese nyina ye bebo mpaye no na me no nyina ye de ma ya busia san say afeni be kwa wie sa nsem bebre ni sisi
accident ahoro owuo ahoro emoja hwiegu ni nyina ne sei ebi pa edi binom eye sacrifice ebinom di binom ekɔhye mo ekotu mo bɔhye na empire me no mienu ne abusua sei obi di emoja edi ehu ni bi ebekɔ ye sacrifice enti ene de ye bebɔ mpaye ubedi am abusua edi emoja no akatom ho so fi sabre because the end of the year obi biara odi opeso odo mu bi busua ni bi koye sacrifice Bible ka say me David see the otutu amana no ankasa na yede otom to bia opa bibia koye sacrifice no anfa ni moja entwa so ye bom pa ye ka kire Awurade Yesu ka say bi kire enipa no ewo Luka ngoma no eti dumiensa wase mo fi say nipa na abandeni bugu wam so nipa du matwibu ye no omo ni nipa omo ya bonefo ewo Jerusalem na anagara ya fo na Pilato do moja eye sacrifice no omo ko na mu so me de bone afo na bi nemo sama sakira madua sa na eden ebetom edu sabria nipa bonefu etimiwu nipa pa etimiwu aya ne enti ase aten na nipa wo sum nyame se bibisa ato no ni nyina sesai obi di ni aye sacrifice na empire me no mi ne abusua di sabria ye bom pa ye ka kire Awurade se moja ne so ka bale bi pon so no sa moja ne so no abusua so sabria ye bom pa ye riba suto ya de ka bara in the name of Jesus Christ of Nazareth we release the blood of Jesus the blood that speaks the blood that breaks the blood that takes away the sin the blood that makes it possible the blood that heals the blood that resist the devil we release that blood to cover our body to cover our life and say yes I'm not to in the presence of the devil in the time of Jesus against our life we call the blood we release the blood we break it down we destroy it now fire in Jesus we thank you we bless you in the name of Jesus nyame shram nyame nyamo kasuye nyame ntina ne mu nkyiramo onye mu free adom ko adom in the new month ayewura mu yimu onyame ma mu hunu ne nsa oma mu hunu ne nsa e wo mabrabom amani hunu ne nsa o mabrabom na sansa no asoso no entro bibi nkyira matamfo Bible said Nebukadnezar ba no na odi nyame ho fɛw na ensa bi pie o ne ka etro da no ho sansa no emra mo so mepagya mo sansa no so enkom matamfo so o Yesu Kristo di mo yeni Jeff ene Mr. Jeff so ede na wakama atifo mana pese otwia no kasa din wo kwa di Jeff no enye kwala din wo Yesu kasa di be ma kasa so me pese me chia me papa Anthony Boateng na ma Mr. Boateng na pese me show bi ankran se di oye bia onye no onye na ye ntwe ho ye na ye hye nyakopon so se onko na ye fa etwa fewe amen yami shraw Mama Christy me de ka te etie fo na mchia ne da se dan so mo pa se wonya atwen ni abote di yechi afen so me di nchia kese ekoma Pentecost of Pentecost asaboto ne nyina YouTube fo ne nyina Belinda ne busia ene na ya mi hu me wo fa ko feature me ene ya preside elder kasa den se obu ofu no omunyina mi nchia mo bibia kase nyame onhyira omunyina ene tiefo nyina wo tie nyina nyame onhyira omunyina amen yenu aba udi ni chem kaka frema ya mekasi na minhyira obia tie ene ye busia kasa den mami frema na minhyira obia obi ti ofi Canada o ampo mi kura mente wona atara kasi na minhyira obia amen na da de tie amen na ya ma ya mpai bo muso nya de na fini kwa wie ye amen dai busia show bi na mensa patience oh how you man grand free makai ya kwai Better some da obia ye da obia se obi otie ye obi otie bia yankopon shira amesira wo so se obetu obusuafo ahye yankopon sa odo ho betu yankopon so obe afi kwa wie ye bibi pebire na bonsam ahyehye nso odo ho be hye yankopon sa na ode ye twa afi besam sanda mina na obaya ase ene me maame ama pokua
Amen. I say patient. What to the boss is sad, what to the boss is sad, no, you back. That's a Theophilus there. On one o'clock here and watch church on 70 brain you. Which in chief, you show Munyama, yes, ye, Ninyama, and what you in eye or the buy, and Timia, and they overcoming in Amma. Hallelujah, hallelujah. Order for Yamisro, baby. Amen. Yamisro. Your diet here for us, so many bread at ye. Amen. And can you say no why and say and fata? Now, so I know my dominity, and I also many bread at ye. And they are Aseda mom, near the kind your casa Aseda call or where Radensu. Amen. Sounds near the Aseda, am I a penny out D and him? And then Yamiasi, say, Obipiaro or Tia Yano, Yamishirano, Yamimana, what them for on selling my own tuni gidium. Sam Remichiame, papa, me mammy. Me papa enim me mame akuya kaliko me ti obi biara me ti amasafu nyina na me hira obi biara se onya mmere no otie yen era mase ye besan ahia e wo Aseda radio. Amen. Ye nua no mobile live on Facebook nyame hira Petri Bonsu na sewa nyame hira mu nyara nyame nka mo na shena nyako nyame hira mo nyame tina ni mo hira mo mmra amase no nyame na entua muka no hya na mu nyame so enhyamo medamase se yeto nsa fremo na mo bae ansa bruchira se Saturday ba ko no eno na obi ade ne bibia nanso mo jai e de aba abaye nyame adwuma se ya onyame emma mo bre enye pa me pa bo se onyame onhyamo ame pa bo a me di machi e di mo anim akone se Bible se abra na Lazarus osore ye no na odi adanse e wo ka de nyame aye e kire na etwe akra ebra urade na Farisifo no ye se ombesa kunu bio awurade emo mo ho ban niema beye so konefo ne kase otum so saa emoja no enkasa awurade nima mo oma mo hu senkyerani bo mabra bom oni ama beye nyame hira mo nyame nka mo ho boko Facebook so Aseda radio eda ho ana Evan Akwasi Asante da ho YouTube so mo benya na mo so ma hira ma mo nkrofo na onyame obehira mo so nyame nka mo ho continue no mo amen amen.